Shalom, ras mejuah-juah nade Bapak turang rasenina bagi sobat Mazmur ija PPK Meringan. Mari ibas kesempatan enda mulihi kita jumpa guna pelajari Mazmur ta guna wari minggu semal si pe-10 kan. Mazmur ta referen nomor 835 nada dasarna ibuat kami do semenengan C. Oh tanding ku pujilah Tuhan sebab melin kagalangan lid kalak erlayar alu kapal iba bolawi daraminakan alu arabinaga dana uga perbahanan Tuhan tanda-tanda kuasa nasirejin ibas ingan si bagas oh tanding ku pujilah Tuhan sebab melin kagalangan alu perentana jadi mangin kali sungsung maka jadi megalumbang si marawa kapal terangkat meganjang kuda tas jenari gedapkan kubas lawit simbagesna ibas paksa-paksa si bage bene kini bisan jelma oh tanding ku pujilah Tuhan sebab melin kagalangan ibas kini seran enarinderku iaman Tuhan maka ibulah hina ia ibas kepicetan nari ipa jeneng na angin siar piu-piu galumbang si merawa pe enggo sini oh tanding ku pujilah Tuhan sebab melin kagalangan meriah ukurna sabab anggolit ketenangan jenari ibabai Tuhan iaku pelabuhan si tujuna arkiteken sie arus kalak endang ngataken bujur man Tuhan karena keleng Athena si tetap dengan tanda-tanda kuasa si enggo ibahana oh tanding ku pujilah Tuhan sebab melin kagalangan. Haleluya, siwah 150 sada nada dasarna buat kami do semeningan D. Haleluya, haleluya, haleluya. Anggora nabi simbalin ku tengah-tengah jana di batarah mulai bangsana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bujur ras, selamat berlatih.